Assalamu alaikum туғандар. Бүгін мына 7 январ. Бишкектен сүт емді порода торпоқтор бүгін шығып атат. Породалары Алото, Шивит, Галышты, Симентал бар. Еркек ургачысы аралаш. Баалары 15.000 сомдон 25.000 сомго чейин. Токтогул, Каракөл, Ташкөмүр, Шамалсай, Кочкарата, Базар Коргон, Жалабат, Өзгөн, Ош, Нокат. Конечно, Нокатка чейин барабыз. Эркек ургачысы баары бар. Байланыш телефон 0555 79 24 25. WhatsApp бар. 71 менен 42 92 92. WhatsApp бар бул номерди эле. WhatsApp менен деле кайрылсаңыздар болот. Алуучулар болсо кабарлашкыла тугандар. Таза порода торпоктор. Құда қаласа жолға шықтық.